Praise the Lord. Ia le tua le nei fiafi. La talo fatu swafa man malo Yesu Kristo le tātou lima na tātou whaola. Swafa lava le tasi o mwhaen tātou whaafsanga i ai ma tātou wheiloa i ai. Swafa fo ile tātou te manui ai. O le swafa fo ile e mawhai ai me umalava. Nei fiafi ia o le whaapoponga le o tātou pokalami o Yesu o le whamanolonga. Ilo na asolua i Samoa astolu. O mati lua afe lua sumaleono anga ia tu nei vai telefou ile alo ola fou ola fatu no e fa penana anga ia tu ai lunga le TV ale grupo Kingdom TV fatalo fatu la sunga Mike Beretta fatu no le grupo Kingdom TV ngata fo ileo le ainga ia mai lato umol fa penana fa so lunga o penga te failangi nene fiafi via le tua fatala fo iso matu tomat ya pasta fiu le fo ita matamatatu ya to a fa mai ina fo iniso poklame po ole tu lima le afi po le taulanga fiafi le nei fiafi ia via le tua fa ftai fa unga fa ftai fo i taulongolongo ia fionga pa ia le tua amen fatalo fo tomata tai isunga ya Elia Bishop Elia Tavai ia te tono lo pa penana o yai e motu Amerika ono le malanga le malima le oti ia fa penan fa tonu ina niso po kalama niso fo fuanga ia lo fatu ma fa penana anga le atu le tua i fe au manga luenga le ngata fo i leo fa tino ngam fa momoeng o lo nga fa ai malawa lau sunga po o lau tama ili nei aso mato te alo fa tele atu io i lato umo lo fa pena ona mata ma tātou whaasoa lunga lo penga te whailangi ia lau ona nei ia tata maiava po maiava tata o ona mo oil po kalami o Yesu o le whaamalolonga o le a tātou talo nganga pa ia lo mātou fisosan sili wala au ia te oe le mana o le wanganga pa ia a fio mai o nganga pa ia o te mo mia oe ia ngata fo ilea ia o ina atu lo mana e pa ia tu i se loto se tasi o whapenana whaalongolongo mai ma mātou mafuta whaatasi le nei a fiafi. Ianga le lei oe la fo i se peo le ngō le lipo kalame o Yesu le whaamalolonga ia o ai lava se tasi o i se mai whaafita uli o oe lava le tuana e feta lai ala ia wafionga pa ia e te whaasa o loto i e mo loto momo e te whaamalolo i e mamai ia e te ngausia amo o le polonga le mātou te wala awa i oa umalawa me o loo mātou mawhatia ai ia tu inatu ia te oe wa oe lawe Yesu Kristo na e whetala ia maamala wamo tu inatu ia te oe a mātou wamo i mamafa ia ai au mai la wamo i mātou te amoina mwhaasa o loto ina i mātou ia vi ia o Yesu whaftai tele lava whaftai whalu talia mai whaftai fo ia ngang pa ia ilo fisoso ni mai ia whaamangalo le tangata ngasala amene ia tu fatalo fatu swafa malo Yesu Kristo tātou lima tātou whaola i le nei a fiafi o tātou whaasoa le nei a fiafi o lo maua mai i le luka o mta upo i fitu whaola o tuaile pokalame na anafi sa tātou matamata i le luka o mta upo i fitu o whai upo i sfuma tomu le sfuma le fitu ia a o le a fiafi nei i o le a tātou matamata i le luka o mta upo i fitu sfuma le valu e o i le luas fuma tolu ole mele tau mfai e fa mafa le fiafi nei ole fesili ia Ioane po le fesili na momoli e au le messengers po au ave fe au Ioane ia Yesu ina ua fa longo atu ia Ioane o lo fai mai tala inga le ngata ile o papatisonga Yesu Kristo le la na tuli ai loa ave loa ia Ioane ana so to alua e o fesili ai po o ia lea mātutulo o mātou whaatali ai po o loe mako ki whaakari sisi tangata o le au ngā le ave Ioane o le au ngā le tuli mai le mamoli a Ioane le e waku e ona so o e matau e o e whai a Yesu po o ia lea le ta o tō whai upo e luas fura whaapea o whai mai po o e le maliu mai pe mātutu whaatali e a i setas amen
O fe silinga le nofo ma Ioane. O le nofo ma Ioane fe sili le o ngalo fa alongwa. O mea ye le tala no a Ioane. A leo fai mai o leo fai mai Yesu le spirito le vai. Man tua fo ile mata upule ile ya Ioane. Ioane le papatiso le lo Ioane le Ioane papatiso le ngai ona na so ia. Leo ia tulina ia ona so e to olua. E o e fai ia Yesu po o ia le maka whakalikali ai. Le fai mai tala tus pa ia fai mai Ioane. Fai mai wa o le leo le alanga i le vau. Nā te uia le ala o e anga sala. Fai mai wa o ke mua ai mulu mai lesi. Tangata e sili atu mulu maunga Ioane. Le antoi wha matala e Yesu i le mata upo e luasu i fai i mata upo ale e fitu le luka. Toi wha mamala wa foi ngā o le au messengers. Po lau ave fe au ia Ioane. E kau ia Ioane Baptiso. E kau ia le kala le tali Yesu ke viso. Ka ngolole Yesu wha matala tua i Ioane. Wha mamalama tua ia Ioane i le moto tangata mono so. Amen. Tangata le wha mai na nofo i le vau. Wha mai o lana mea ai o le meli vau. Amen. Wha mai e suru le pao e whailo na ofu le pao e le pao manu. Ai nofo le anga. Tala na wha maunga na i tala ia Ioane le papatiso wha mai o te ngata na alu nofo. I ti voutu lona o langa mo lona ola i le atua sa nofo ai tungo ana matatalo ma wha ai loa i le atua whi au. Le o oro te imi te tala i le atua o nganga a makai o na saura tala inga le wha pe ai te ngata wha mai. O le leo alanga i le vao i nā teu ia o nganga a maka ma inga wha solo mai ai le tala inga te ngata le Ioane le papatiso. Amen. Saulola ia whaia na papatiso nga. Ai o mai fo i te ngata ia Ioane wha mai. So, o is perfecta. O is perfecta. Ngata o te mata upu mo le Ioane. O oyo Elia, wha mai Ioane, le ai. Le ai e le o e ai le te ngata o a oe papatiso le vai. Alala mea, le whai o papatiso nga. Pe a whai e le oyo le Mesia. A whai mai tala Ioane. Le ai o a oke papakiso le vai. Ai mul mai le kangaka. O ia sili aku ia kia. E ala nei upu ia o te fia tala noa iai. O upu le muli maua Ioane e tau whamatala i te ngata leo Iesu Kiriso. O tato ua atu lola i le tali a Iesu Kiriso. Amen. Wha mai upu o le tali a Ioane i au wharasai o ia mal au leo mai Iesu e su e ia. Mai o oe se pesi, o oe o le Mesia. Wha mai le ai. Alala mea lenga e papakiso. Papatiso pa whapere o se Mesia. Mai ia o ngai ku mai kongi ngai te oto. Lai tu mai te tonu ia te oto. Le tangata leo te tala noa atu, tangata leo te whai aku ai, e muli mai o ia, e sili atu o ia. O au mai o au, na ona teuteu, a tangata e muli mai, e sili atu ngaka lea, o ia papatiso ile afi ma le anganga, spirit and fire. Amen. A whai mai la ko upu muli a tamalo Ioane, e kau wha makala a Yesu Kiriso wha mai. O au foi, wha mai e lea o ngā ono o te tala ino noa ona se e vai. Ile Mareko, ile Ioane, ile Ioane Luka Mataio, Ioane Luka Mareko, o tusi nai tolu o lo tana noa ai whaapea ai upo Ioane. E lea ngā au ona te tala ino noa ona se e vai. Amen. E o te kakalanga o ngō se e vai o Yesu Kiriso, wha mai Ioane, e le anga va ai o ia ona o le fa siringi e la wali ia po le au tusi upu o le au farasai o mana au tusi upu Yesu Kiriso po o ia le wa po o ia le Mesia a mai le ai e o ai le no ona se vai e le mafai ona o te talaina so le tala no Ioane i le tangata na te talaina se vai o le ngaluenga le tangata o le au auna o le ngaluenga le au auna e fai a aluaku le malo o lana ngaluenga le fai luma o le fale o le tangata i le matai e le ngata e ta tala se vai ai mulu vai o le malo o le tūle ma le anga fai utaia fai mai le Ioane e o ofo ia i fai fo e fai au ma au e le au ngā au no te tala ina se vai o lo tama fai Ioane
e whaamatala lo la vā. Le vā o ia ma Iesu ke viso e le lata lata. E le o le relation fo inga le whaare e le o tala no atu i le so o tanga fo inga le o le kaumawhai o Ioane. E whaailoa Iesu ke viso e le aise tangata e tusa ma ia. E mamao ale vao ia, e mo ia o ia o le tangata tā lai po le tangata le whai ngō Ioane le papatiso. O tangata wa iai le whau unga le tua e tala ina na wholafola ina pena wala o ia ina. Amen. Ai whai mai ana upu e o ai se te tala ina no noa ona se e vai e le mawhai ona o tala ina ai sea o Iesu ke viso e whai loa mai e Ioane o Iesu ke viso o le tangata e whai a singa maualunga a o ia e maualalo a o ia le e nisi na ia na upu ngai whapea e tauawa ina le ai au a o le tangata le na e tupu lava. Amen. Whamai e ki whai ki tia a o Iesu ke viso e whaatele ina ma whaatupu ina. Amen. Ia vi ia le tua. Ai whamai le muli maua a mātaio. Whamai mātaio. I le mea alia, whamai Luka o Mareko mai Ioane. E le mawhai ona o te tala ina no noa ona se e vai. A o le muli maua Ioane, whamai ia muli maua mātaio e whaapea whamai Ioane. E o le tau aveina ona se e vai. E le mawhai. Amen. E o le tau aveina ona se e vai. E le mawhai. Whamai e lea o ngā hau ona o tau aveina ona se e vai. Mo le maunga Ioane. O le tangata e tau aveina se e vai. O le tangmatai. O le polonga. Amen. Ngā luenga ngā le polonga e whai. A whamalanga le matai. O le ngā luenga le polonga e whai. O le o se e vai o le. O le au auna. O le o se e vai o le matai. Ngā luenga ngā le polonga. Ai whai mai le tala mātai o. I le mori maule a Ioane. E o a whaifo i o hau se polonga. E le mawhai ono o tau aveina se e vai o le tangata leo Iesu ke viso. Amen. Mana tua oi. So se e vai a uminga se e manongi a. E moni stinky. Amen. O ngā lue e o e whai mai. E o pe stinky a se e vai o le tangata lea. E le mawhai a ono o kau aveina. O le ngā luenga o le ngā luenga ale polonga. Pe stinky pe manongi leanga pe lea. E kango ai whai mai e Ioane. E o ofo i le ngā luenga lea whai polonga. E le mawhai a o. E le kelea ngā vaa ai. E le eisa ua ngā vaa o kelea ngā vaa ai. E le eisa vai ngā o ke ngā vaa ai e kau aveinga se e vai o le matai po o Iesu ke viso. A le ale mele moli mai mea ia. O le tau whaamatala ina e Ioane. Lo la esenga ona o le wo akula wali ia. Pesilingia po o ai o ia. Po o ia se perfeta. Po o ia o se mesia. Ai whai mai le muli maua Ioane. O Iesu ke viso le koe sau. Le afio mai le muli mai ia te au. Le muli. O ia lea e siri aku ngai loa. A o ia lea whamakala Ioane. Kau whamakala ai. E o orang kalanga ngo se e vai o se ngaluenga lau auna. E le kai ngonga laka ia e whai. E o fo ia tau aveinga o se e vai o le ngaluenga le polonga. O ke le laka ia pele ai songa nga va anga ke whai ai lea ngaluenga ilona li po olona whaaola o Iesu ke viso le o le Mesia lea. Amen. Ai lela whaile ngaluenga Ioane. Ai abaku lo le whaau. Abe lo le whaau i o ia kangolo Ioane tuli ona so o ia pe o le mereka ue le whaau. Kangolo ia Ioane tuli ona so o ko olua ia whai ai. Whai ai po o ia le ke whakarikali ai. Le tātu te whaataritali ai. Po o seisi. Amen. E wakula ko olua le, e wakulua. Hae makua i whae a le whaamalolonga Iesu ke viso. Le ngata o le whaamalolo ino e mai. O e mai ti ngā ina. O e mai i mai ko kuli ke mongi. Wha tatala talinga o e tutuli. Tatala fofonga o i lato e ngungu.
fa mai o i momo mai te moni po mai iku fa mai nga fa amalo lo pe nga kiliva Yesu Kristo. Amen. Le la wo akro ri ia va ai e la wa mata. Wa ku va ai e la wa mata. Ale wa ku e ka ule fe au nga wa kwala kama ia. Fa ya Yesu nga kuli mai ma o Yohane. Mako ke mai make o mai fe silia kia oe. Po o ele make fa kali ai po sesi. Ai ke lo la tali Yesu Kristo nga tali fa upo lusu matasi. Se o feita wina. O le la mai tu aso ua whaamalolo ai e ia tangata e to tele sa iei mai. Ma mai ti ngā. Ma nganga leanga. Ua fōa i fōi ia te ia wa ai o e ta waso e to tele. O na tali atu lea o ia te ila ua o whape atu i nāwa tu ia o lua. Ma whailo atu ia Ioane o mea o lua wa ai iai. Ma whaalongo iai. Ua pupula ta waso o sa valipili o whaamamaina le pela. Ua longo tutuli. Ua whaatuina e woti. Ua folfola tala le e mati tiva. Amen. Hallelujah. Loko. Me por meu pe. O le lawa o wakula wali e ta watu le fe aule le manga onga le Yohane o le fia malama Yohane ile tangata le nga ke muli mau ai o le muli mau Yohane ile o malama tangata le muli mau ai le lawa send mai nga messengers po ka ava fe awia e o mai se fe silipe o ia le ai man nei e tali fa mai le ka fa mai o le o ea o lo mato fa tali setas. Ai fa mai ia le upo mai al fa mai le tali Yesu Kristo. Halu e ol fa ia. Ua malolo ma. Ua malolo mai. Ua fa lo longo tutuli. Ua tau tatala ngu. Ua malolo mai te moni. Amen. Ua tala ina fo i tala le lei. Ie matativa le kalango mai. Le Isaia. E kasi ale au ngole tali. E kasi ale fa moe moe. Pe kasi a kale lua upu. E mawhai ona tali a ia Yesu ke viso ili mana ongale mai Ioane. Amen. A fai foi o oele vesile koe. O oele fa tali e poses. E paua kali e lua e kaungai. I polele ai. Amen. Kaung fa pe aku Yesu. Oa. Pe fa pe mai ele ai ele oa. E yeri ka ngaka la sa. Paua na. Amen. Mana tua foi. Ele o fa pe mai Yesu. Yes, I am. I am who I am. Pe onga o man tua foi. Ina uva la aule tua ya Mose. Mose. Sawe alu e mai uva alongo ina le oio te ngata e kupito. Sawe alu e mai lo nu. Fa mai lo le tala Mose le tua. A walu la ilo i te ngata. A vesili mai o ai o e fai aki ai. Fa mai lo le kala le tua. Alu e fai ai. O a o lo ola lava. I am who I am. Amen. O le ngale ka oko yere kali. Ngana pauanga le tali. Yoe, o au. Amen. I am. O lesi nga lesi le ingoa, o lesi o le winga le o le upu suafa, Yahweh. Amen. I am who I am. O au o lo ola lava. Ele o kala ngoa la Yesu pe ka mawhai Yesu e ka ura wali ia, lesi o ngai suafa lea, po o lesi o ngai noa lea. Amen. Alema nga o Yesu se i faa karikong winga ka oe ka o yoangi o mea langa o mea ia le kala lenga tala ina ile tangata lea lewa va ai e o ma o mata. Amen. Wale ka ua Yesu fa pe mai i oe o a o lea kua lea nga o lesi suafa leo lea tua I am. Amen.
A ole kele o ka kou foi, wa tātou whaangaina lesi suafa lo le atua, le singa mea ke whaia. Mo yo inga whaia mea le, o au, o au, o au, o au. Kele o tātou. Amen. E ke la vea i foi, ma ke wha peo foi aku ke ole o te la vea i foi. Ai va ai i foi o ia. Amen. Lesi lea suafa o le tātou atua. O le kaimea ke hau ai, wa e whaoa le mamalu o le atua, ngā whaakongo e le atua, mose alo e whai lo nu. A whesili mai lo nu po ai le kuri aku o e whai ai o a o lo ola lava. I am who I am, Yahweh. Amen. E leo kalo ngala le, o leo kangola Yesu, ka uia Ioane, Ioane o a o le atua. Amen. O a o leo ke whaia mea ia. Ai kango Yesu fai kama ia. O fai loa Yesu fai ai. O mea langa kalangoa ai. O mea langa te ngake preaching. Ape ngake tala ina. Lewa mawa. O rulo wawa ai ai. Amen. Ole a. Ole eyewitness. Ole mole mau mat. Ole mole mau wa aia. Ole mole mau sili lena taua. So se whamasinonga e whaamoe moe le ami o tonu i le tangata na ia mulimanga wa ai tinoa i ai. Na wa ai tinoa i le mea tupu. E whapena le mea le ka mawhai Yesu e ma moli i messengers i apol awa whi aule a Ioane. Whai a Ioane ua po makua i pupula i ai o maa mata. Wa makwa i mawa ai e monia o mealang kalango ai ia ngaia lewa mawa ai i le tangata lea e leo ka mawhaila e kau aku o le tangata lea a o ngaluenga i e whaatino le tangata lea e mawhai ana tau mai ai o ia lava le na. Amen. Ngai tala no mai le Ioane mua mata mua whai pu mua o le tolu wha mai Ioane wha mai le mo le maunga Ioane wha mai o le mea sa ia mai o le mea sa iai talu le amatanga na mātou whaalongolongo iai, na mātou wawa ai atu iai o mātou mata, ma mātou mata ai a mātou tangatango, fo o mātou lima iai le loukou o le ola, na whaalia mai fo i le ola, na mātou wa ai atu ma mātou moli mau fo iai a wawa mātou, na mātou talu, ma mātou tau atu iate o tau le ola e whaamavau, o le nā sai le tama, a ua whaalia mai ia te i mātou, o le melea mātou te wawa ai, ma le whaalolongo iai, mātou te tau atu ia te o tau, ina ia o tau mafuta whaatasi mai mātou, o lo mātou mafuta whaatasi foi, o le tama lea a toa malona alo Yesu ke viso, pa mai le whai upuro na luna wha, mātou te tusi atu foi nei mea ia te o tau, ina ia ato o tau ai lo o tau fia. Amen. O le ale mana ongo le mele le eyewitness. O le mana ongo le eyewitness. Ia whaakar konguinga. Ia e mauti noa ina. Ia e langona ina. Amen. A lakuru ka ngaka ngonga wa ai le lei. I le whaalawe lawe na tupu. E whai ngō fia ianga ko lo i eilo loto. Amen. E whai ngō fia iana ave i eilo tantununga. O ngā le kalango aku. I le mea sāwa ai. Whai maile tala Ioane. Whamali tala Ioane, na mātou wawa ai ai, na mātou tango iai, na mātou mafuta, o le mafukanga lea, le wakasi ai mākou o le atua ma le alui i o Yesu ke viso. O le mafukanga fo le ngā, o le manga o ai Ioane, e kuuma ia tātou, ia kākou mafuka whakasi ai, le ka whai mai, le whai upo e whawa mai, mātou te tusi atu fo i, nei mea ia te otou, ina ia ato ato ai, lo o tou, fia. Amen. O le ale mele manga o Ioane kau whai loa i te ngata. A koa lo fia i le wha la tanga Yesu ke viso. Wha ato ato ina wha mai ngamako kankango i ngamako pai ai ngamako fusi ai na mātou mafuta. A o mako muli mau ko ia o ko le tā ua le muli mau le eyewitness ina ia ato ai lo ko fia lo tatou langona ina o le atua. Tato tele iwa ai le atua. Tato tele iwa ai a Yesu ke viso.
A o moli maua tangata i o apostolo, whamainga lako ma fuka whaakasi, sa lako wa ai, sa lato tango i ai, whai mai le kala Yesu ke riso i so o ye ko lua Ioane, whai mai, oe whai a Ioane, ngā wa ai lua maka, wa wha amaloloina mai. Oe whai a Ioane, o ka ngalua wa ai, o ka linga ianga pupungi ma poloka, wa makala. Oe whai a Ioane, ngalua wa ai, o le laulau whaiva lenga poloka po le nutu lea sa le mawhai ona maatala se upu, ua makala. A oe whai a Ioane, ngalua wa ai lua maka, ile tangata sa process ki a polo te moni, ua whaasa lotoina ma ua tule se ina te moni. Amen. Ole ka uanga ole mea ka ole moli mau, e mo moli ko ele mea moni le ko kongu. Amen. Le mea moni e whaingo ole ka ua ole wa ai, ile mea ta ua a witness, ole wa ai, o oe e wha moe ai le ami o tonu. Le mea tonu alenga kupu, a whai whakaka inga, ile wha masinonga. A whai se wha lawe na tupu o oe lena tūma wa ai, ile wha lawe. So, o le source a koa, po o le wha moenga a koa, o le suenga, e li lifa i ate oe, o ngā oe lesa iai, ngā anga e wa ai, ma wha moeina e le wha masinonga, o no lau wa ai, ma lau moli mawina, le wha moe e wha tawa ina e la ua. Amen. Ai a e le wha masino. Ai a whai o tala fo ngalenga e wha alongo i ai, wha mai, ko ngā tala fo ngā mai, ia ngā mako kala ngofa mai ia pai. O ia lea ngā kango avere mea lea. So ele ta ua tele lar ko ngā moli mau lea, o le moli mau ngā amai e leisi tangata. Amen. A o le moli mau le mga o ai o le tangata ngā wa ai tino i ai le mga o Yesu, e kau ia Ioane. Ioane, ngā pupula mai mo ia mata, ngā mako i mawa ai i ai. O le tangaka lenga e kalango i ai, o ia kongwa lenga e senti ngai maua, ua moko i makar kongwinga o ia le na. Amen. O le taua le na, o le mea tau, o le eyewitness. Amen. Ile lupe tamta mua fai upe suma le nolo fa pe upo pe temu. A wai le ustai mātou i tāle vavau, ua fautua ma le poto ina ia mātou fa ilo atu, ia te o tou le mana ma le afio mai o tātou ali o Yesu ka Yesu. Peitai, na mātou wa ai ilona ma malu. Fa mai o mea kuai, o mea ianga fa mai o mea tuai, o mea lwa vau, mako kere iuska i ai. A o mako fa ilo aku, le manga da bawa, le bawa le ia Yesu ka Yesu. Le mako ke mangao, e fa ilo aku ia ke oko. Le mea lea, le bawa lea po le mana lea. Le mana lea fa Yesu ke Yesu ila wali ia le au messengers, oe whaia yoangi, ngalua wa ai o leo wha amalolo mai. Ngalua wa ai leo atau talan ngungu. Ngalua wa ai leo ka kala i ta lingo o le wha alongo, o le wha alongo. Po tangata alongo noa. Wo lua wa ai, wo ese ke moni, wo wha amalolo ina mai te moni. Amen. O le mana na le whai mai pe teu, o le manga o wha ai loa, ku whai mai, o le mana lea, a le manga lea, o ai ona, o Yesu ke wiso. Ai whai mai lea i lalo ipu muli muli i ane whai upunga suma leo, whai mai. Mai o le mana, o tau, le mana ma le afio mai o tatou ali o Yesu ke pei tai, na mātou wa ai iai ilona ma malu. O le mea ngā le manga o ai ia Ioane lea. Ioane a le ane le apostolo, whai mai. O le mea le manga o ke manga o ka o kia o kou. Ngā mako wa ai iai ilona ma malu. His glory. O le ma malu. E le ai seisi ngā ke iloa le mea lea. Amen. E le ai seisi mawhai o ngā o le mea lea. Lo ngā glory lea po lo ngā malu lea. E ngā ke mawhai ai mea uma. Le mana lea. O le mana ngā wha amalolo ai mai. Ai ngā wa ai fo i o ia. I le glory lea po le mamalu lea o le atua. Le mamalu e le mawhai e skangaka. E le o i skangaka. Le anga o ia lava o le atua.
ia vi ele tu ke lo pa mata mai i tatou po kalame le tatou pa so al ni afiafi i tau tala tu ai le fe au na ave Ioane na tuli e ona so o ia Yesu ke wiso e fai loa mai po o ai po o ia le fa atali ai pe le fa atali se no ainga fa na o ke wiso po le ainga ke wiso le ne afiafi o inga ke fa kali ai o e ona e le tua ke lo i lo lo tua le tau ona e o e tau e Yesu ke wiso le ke lo mamla mai lo Yesu ke wiso le ke e te tau hina o le ngor tatou pokalame o Yesu o fa malomolonga a fai le tau tala ia Yesu ke wiso a ngai ka ko ke mau ai mafatianga so wa kaunga ko ia le taimi e tatou te malama wa kaunga fa malama ina o tatou mata e tau ona tatou pe ka ko o messenger se po ave fe au ia kule Ioane fa mai e tala Yesu ia i wali ia o e fai e ngalua va ai ngalua va ai wo fa malolo ina ma ngalua va ai wo fa sa lo to ina fa tu pili o fa tala fo ngu o fa lo longo e longo noa e o ai au mai ke mongi o fa malolo ina e fa penale fe au mo ne fiafi wo o te mi tato te ngal tato te lo ai le malu le o le tua pe tala Ioane le mo mo Ioane mta mo fa upu e sfuma le ono fa mai o le mana le o Yesu ke wiso wo o ke me kau o fa i lo ai le mana fa malolo le mana fa sa oloto le mana le mana o Yesu ke wiso e mafai ai me uma e kau ai ona ia te tato te lo ai lo na mamalu amen ka ko ke va ai ai lo na kori po lo na mamalu i me uma amen ai ngalo ka mafai ka ko te tau o le atua o le atua tia o le atua ai ka ko ke va ai le mamalu le atua ai ka ko ke i lo fo le mana le tato ali fa aolo Yesu ke wiso ia fa manu ya tu le tu le ne fia tatu talo pa ia tu lo mana lo mato tua ina ia fa pena na ngale ia tu se ta so se ta se fa pena na fa long long men ni tu la ia o atu ia lo man via fa i lo atu ai lo mamal pa ia tu ai le mana le io le mana fa malo lo men mana fa sa loto le mana fa manuia ia te la to uma o e i loa o e lo mato tua fa ala te leina wa fiong pa ia fa mala mai no ma to loto o e lava le tua le poto ai ma tu te vala au le ngang le poto mala fa mala mai na ai o ma to loto ai ma to lo a winga le lilo o fiong pa ia fa tasi mai o ni afiafi anga le atu so se tasi fa pena fa long mai vi ia o Yesu amen amen to God be the glory forever and ever amen